Andy Roddick. Walk out the door. Just run, 'cause you're not welcome anymore. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ključna razlika između šampiona i ostalih tenisera, kažu stručnjaci, jeste Grand Slam trofej. Federer je svoj prvi osvojio mesec pre 22. rođendana. Nadal sa 19 godina i Novak je polako počeo da osjeća pritisak. Pripretio je u Njujorku, ali mu je nedostajalo možda i iskustvo da već tada dođe do pehara. U Melbourneu je imao popravni ispit i položio ga je sa 10. Od prvog meča krenuo je da melje protivnike: Bekera, Bolelija, Kverija, Hewita, Ferrera. A onda je u polufinalu došao red na strašnog Federera. Led je probijen u Montrealu, ali ovo je Grand Slam, a Roger je na njemu već 3 puta bio šampion. Uostalom došao je kao branilac trofeja. Ništa od svega toga nije moglo da spreči Novaka na putu do mesta među velikanima. 3 seta, 3 sata uživanja i velika pobeda nad velikim Rogerom. Finale je bilo neobično iz nekoliko razloga, ali najviše zbog toga što u njemu nije bilo ni Federera ni Nadala. Prvi put posle 3 godine, odnosno 11 finala. Đoković nije bio iznenađenje, njegov protivnik Žo-Wilfried Tsonga jeste. Nije sve krenulo kako smo očekivali, Novak je izgubio prvi set na meču, ali i na turniru. Nije bilo lako ni u nastavku. Međutim, ono što mu je nedostajalo na US Openu sada je imao. 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. Prva Grand Slam titula, mesto u istoriji i društvu šampiona. Just the last thing I want to Samo say. još jedna stvar na kraju. I will be fast, I promise. Biće brzo, obećavam. I just want to thank all the Serbian Želim da fans se who've zahvalim been coming svim here. srpskim navijačima koji su došli ovde. And I'm so proud, Tako sam ponosan. of course, of myself in the first place, but then to be the first Serbian Pre svega who što won sam the postao Grand Slam prvi title. Srbin koji je osvojio It's a Grand Slam crazy turnir. house back in Serbia. Mora da je Thank ludica you, u my country. Srbiji. I love you guys. Molim vas If you ljudi. want- Bile su prisutne i suze radosnice i mnogo pozitivne energije i naravno rasterećenja posle toliko napora i toliko godina truda i rada. Napokon sam uspeo da ostvarim jedan od svojih snova i da osvojim Grand Slam. Okay, have a good match. Te 2008. Đoković je osvojio još 2 turnira Master serije u Indian Wellsu i Rimu. That match, Djokovic, still set score. 6-2, 5-7, 6-3.
Međutim, osim Australian Opena, Novak će posebno pamtiti i olimpijske igre u Pekingu, gde je osvojio bronzanu medalju. Koliko mu je važno da pobeđuje kada igra za Srbiju, pokazuju i suze posle poraza od Nadala u polufinalu. Godinu je završio titulom na Masters Cupu u Šangaju i na trećem mestu, ali su već tada mnogi bili sigurni da će 2009. doneti novi poredak na ATP listi. U iščekivanju promene na teniskom vrhu, Novak je više od političara menjao sliku Srbije u svetu, ali i Srbiju samu. Postao je uzor mladima, a Srbija u svetu više nije bila sinonim za rat i zločin. Ovo je srpski kačket. Na pobedničkom postolju redovno nosi obeležje naše zemlje, zastavu, dres ili kačket, a pobede posvećuje navijačima u domovini. Ovo je posebna zastava sa Davis Cupa iz Australije. Nosim je kao Amailiju. Srbija stvarno treba da slavi njega u svakom pogledu i on više nije samo porodični, on je sve narodni srpski čovjek. Novak je stvarno mladi čovjek ove zemlje kao i vi, koji promoviše Srbiju, ali nije samo Srbija više. On jeste Srbija, on je čovjek sveta. Promena reketa, predaja četvrtfinalnog meča Australian Opena Andrew Roddiku i nove kritike na taj račun. Samo jedno Grand Slam polufinale i titula na Mastersu u Parizu sprečili su ga da ode dalje od trećeg mesta. Znate, uvek ima uspona i padova u odnosu sa trenerima, pa je tako i sa nama. Imali smo i krize, ne samo dobre momente. Moj cilj je oduvek bio da napreduje iz dana u dan. Posle 3 godine, možda i ranije, počeo sam da ga upoznam i privatno. Znao sam sve njegove probleme, fizičke, zdravstvene, i to je bila moja prednost u odnosu na druge trenere. Oni su želeli da dođu i odmah imaju ogroman uticaj da menjaju mnoge stvari i to je možda razlog zbog kog nije napredovao toliko brzo koliko smo hteli. Možda je bio pomalo nestrpljiv. Najružniji trenutak u 2009. je poraz od Nadala u polufinalu turnira u Madridu. Novak je 3 puta bio na korak od pobjede nad Špancem, prvi put na šljaci, ali je posle više od 4 sata izgubio u najduže meču u istoriji tenisa koji se igra na 2 dobijena seta. Bilo je i lepih stvari u 2009. i poput titule na prvom ATP turniru u našoj zemlji, Srbija Openu. 2 uzastopne pobede nad Federerom, najpre u njegovom Bazelu, a potom i u Parizu. 5 trofeja ukupno. Kada pogledate spisak Novakovih titula u 2010. on nije dug, samo 2 trofeja. Cela godina može se podeliti na 2 dela, do Wimbledona i posle Wimbledona. Prvi su obeležili problemi s alergijom, zbog kojih je propustio turnir u Madridu, a u Beogradu je morao da preda četvrtfinale. Zatim neočekivani porazi koji su po mnogima bili posledica problema sa servisom. Na najprestižnijim